laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Musidɓe julɓe, aɗa tigi gon yewta seeɗa ko yewiti adhkaru sabah wal masa. Neɗɗo du'a yettirde Allahu subhanahu wa ta'ala bimbi kikiɗe ma sa'i fo sa'i ray Allah kan Allahu subhanahu wa ta'ala no yiɗi anditede. Allah kan koye wadhkurullaha kathiran, jante inde Allah ko heewi. O wi kadi wasabbihuhu bukratan wa asilan, jante inde makko yani subbohinanemo bimbe kikiɗe. Kamin ana ellay ala sa'i mo Allah tindinali e janto inde makko. Jonnon e jantoto ɗo seeɗa ɗo e ngaddude ɓurɗi sellude ɗin, par ce que jantagol bimbe kikiɗe hino ɗuuɗi ha kono selluɗi ɗin tawete foppu no fotte majji ɗi ɗuuɗa ha, kono ayi e deftere fo tawa selluɗi ɗin tawa ɗi hewta 10. Jonnon ko ɓurɗi sellude ɗin wonɗen e haalude ɗo fi jantagol mo jantike ko honnu o heɓata. ɗo en wolay tun seeɗa fawaidu naforeji ko woni adhkaru sabah wal masa. Naforeji seeɗa ko woni mo e jantagol inde Allah hino hokka goɗɗo alfawza bi ridallahi subhanahu wa ta'ala ala al abdi. Sa heewi jantade inde Allah a heɓay welay Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah weletema, Allah weltantoma. Holli sa wakkiliki haray an e Allah hiɗon weldi hara heɓi ko wiyete ridallah. Toɓɓere ɗimmere nden mo heewi jantagol inde Allah, andutugol Allah janto inde makko, ko ta'azizul iman billahi azza wa jalla. Wonay renforcay mawninay janɗinay imanu neɗɗo on ko Allahu subhanahu wa ta'ala. En andi so wiyama azkar na yimɓe ɓen sikku ko jangete kon tum. Sa ƴetti mbuɗu goto annike fi sabilillah ko zikir waɗɗa, fa hori ñallal fi sabilillah ko zikir waɗɗa, si a jangi Qur'an ko zikr waɗɗa, sa wi astaghfirullah ko zikr waɗɗa, sa ndarowi nawnuɗo ko zikr waɗɗa, ila masha Allah. On heewi kala hunde nde waɗɗa tawi ko dewal ngal yamiri, ko waɗirɗa ko sabu Allah tan, na sabu goɗɗo go, na sabu goɗɗum go, ko ɗum ɗon wiyete zikir. Jonnen en zikr monɗen haalde ɗo on ko fi ko wowlete ka hunduko kon. Sen wowlori ton ko hokkete ko ma ko golle go, alhamdulillah, kono ko fi ko wowlete kon. Aranon ɗum a heɓay welaye Allah, ɗimmun ɗum imanu ma on kadi heɓay doole. Tati on attaqarrabu min Allah wa tawasulu da'imu ma'ahu wa shu'uri bil insi fi suhbatihi. A heɓay kadi ko wiyete ɓadal ka Allah, refti Allah welama ma, Allah mawnini imanu ma on, a wonay ɓattiɗo ka Allahu subhanahu wa ta'ala, konettiɗo hakkunde mum e Allahu subhanahu wa ta'ala. Antigi a wa'ay a so'ay wasihiɗa wonde Allahu subhanahu wa ta'ala. E nayi on yudhakiru Allah subhanahu wa ta'ala hadha al abdu zakiru fi mala'il a'la. Allah wowlay inde ma, o jantoto inde ma, o mantete yeso malaikaji ɗin ka kammuton. O yandare o jiyaɗo am bimbe kikiɗe, yani himo andutude lan himo jantade inde ande. E jewi on wiqayatun min shururil insi wal jinn wa baqil makhluqat. Sa heewi jantade inde Allah, Allah dandete boneji yimɓe ɓen e boneji jinnaji ɗin e boneji tagore ɗon fof, Allah dandete ɗum. Ndi no wondi e nafoore, boneji yimɓe e jinna e kulle fof Allah dandima. Jeego on al istimna'u bi ri'ayatillahi wa hifzillahi lin nafsi. Aray al istimta, neɗɗo on heɓay kadi gaynatere Allah aynay mo ayna wonki makko kin kadi e fi wata shaytanuji ɗin wata jabulji ɗin tampinmo, yani haray wonki kin aray ki nder hoggo tigitigon ko howango. E jiɗɗi on naylul maghfiratillahi min sayyi'ati wa dhunub. Sa heewi jantade inde Allah, bakkatuji ma cewɗi e jani fo no wawa ittede, wona laaɓuɗo wañande jibe nanuɗa tawa ala bakkatu few. E toɓɓere go kadi nafoore ko wodi ziyadatul hasanati wa ribhul sawab. A heɓay ɓeydare moƴƴi ma ɗin ɓeydoto ka Allah,
heɓa kadi intérêt yani nafoore yani ngeenaari heɓa ngeenaari e baraji ma ɗin heɓa dolle baraji tawa a yangaki jantagol inde Allah alda na haysa a salligaki na force salligol na force lotoɗa longal kañum ko ya haalu tun si tawi tun wona ka dus wonɗa wona ka hurugo wonɗa haalu tun an joddima ndin haray tigi tigi on ɗa mari ya mari kadi alfawsa bi dukhulil jannati fil akhirah Allah kadi o okkoyte naatugol aljanna ñande jango ɗum ɗo fof ko nafooriji jantagol inde Allah a heɓay kadi zawalul ghammi wal hammi wal husni fil hayati dunya wal akhirah sa heewi jantade inde Allah kala ɓittende ko marɗa ka wonkima ka ɓernde ma iway kala himme mo faalaɗa Allah ittante kala suno ko marɗa Allah ittante ka aduna e ka lahira ɗum si Allah wi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub hey ko sa jantade inde Allah ɓernde ma nden ɓutta ko heɓuɗa ka anna ɗo wosi ɓernde ma nden ɓuttale hara heɓali sa laamike anna Allah on fof ɓernde ma nden ɓuttale ko perdi a heɓay kadi ash-shu'uru binshirahi suduri watmi'inanil qalbi ɓernde ma nden hentoto kadi ɓernde ma nden deeƴa wela wondude kala neɗɗo so heewi bakkatu si bakkatuji makko ɗin heewi o welata wondude par ce que bakkatu so heewi uyta e hakkille neɗɗo tawa hande kadi kanko ka yiɗamo mo sicci tun imo moni tun hay fu so waɗaka kono bakkatuji ɗin heewi sa yi ka qur'ana so heewi kon Allah wiya mi uytana on bakkatu no kaffir ankum sayyi'atikum yimɓe ɓe ronko busi ronko andude nafoore nde yani si tawi a heɓi bakkatu heewi hakkille ma ɗen ustoto ɓernde ma nden sicca mo wonduɗa o haray no sonji an kay yiyaɗa o harayɗa moni tun hay si noon ya woni risuɗo hay si a woni lamɗo kono haray an hiɗa ɓitti tun ko piyugol yimɓe tun ñaɗangol yimɓe tun ko ɗum souvent ko ɗum Allah wiyata mi uytanay on bakkatuji mon so jantiki en dande mi ittanay on bakkatuji mon ɗin ittugol bakkatu wallay neɗɗo o heɓa gurdam moƴƴan yo Allah okku e gurdam moƴƴan si tawi no heɓo kadi attahsinu min sururi kaydi shayatin ɗum ɗo kadi howete e jamfaji e boneji shaytanuji ɗin sa waɗi ɗum ɗo askar ara hiɗa e nder hoggo hiɗa e nder kuuru hiɗa e nder tata e nder ñallal ngal fo ma fannin hiɗa jantade ara shaytanuji ɗin hewtatama ɗum ɗo kadi ko nafoore go alwiqayatu min isabati bil ayni wal hasad Allah dandete kadi heɓugol ko wiyete e mbile e ndure e gañinendi fo Allah dandete sabu zikre mo wonɗa wadde on ɓe wi kadi tuzawidul jisme bittaqati wal quwwati ɓandu ma ndun kadi ndu softay ndu hetto taw hande kadi a jantoto inde Allah tawa ya fingiti Allah foygintina e ɓandu ma ndun andi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam e maako no o neɗɗange fo si ɗanike sheytane haɓɓay mo kaɓɓi tati ɗi o yi'ata so immike o jantike inde Allah alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ndeya finde iwi so yahi o salligike ndeya finde iwi so yahi o juuli subaka ndeya finde iwi o hettoto ñallal ngal fof haray mo fingiti mo welti si tawi o immike o jantaki inde Allah hande kay ñallal ngal fof emo haɓɓa ayi mo sikka ko nawno ɗo jiɓoɗa kon no waɗi mo sa landike ɓe nano ay fof si waɗala kono haray mo jogii probléme ko haɓɓaɗo jooɗiɗo kala ko wiɗamo taw hande kadi ko ngamelo tun pares tun woni ko jogi ɓe wi kadi tusaidu fi qada'i dayni wa jalbi rizqi wa mubarakati jantagol inde Allah wallitoto neɗɗo o yoɓa ñamale makko simo ñawlino o heɓa ko yoɓira o heɓa kadi arsikeji heewɗi o heɓa kadi barkiji immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo fof jantagol inde Allah no okka ɗiɗo piiji fof e kadi no okka e hifzul maskan allazi ya'isu fihi al ashkhas waɗa e kadi Allah ayna nokkure nden ka wonɗa ɗo tawa sheytanuji ɗin hewtata ɗon boneji heewɗi hewtata ɗon ata e woɓɓe kawta ɗen fof ñande wo ko piiro e gere wi kono tawoɗo kamum hino deƴƴi hara ko sabu jantagol mo inde Allah nden ko sabu yettugol Allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon woni tigi tigi on ɗum ɗo fof ko ni'matun min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo hino suuɗani tigi tigi on yimɓe heewɓe haray noon ko honnun non woni ko waɗata ha heɓa ɗi moƴƴireji ɗi jantiden ɗo fof en ƴettay kala hadis mo anduɗen ɗo Bukhari no filli ma Muslim no filli ma Bukhari e Muslim hedditi ɗin fof en selay en andi hino ɗuuɗi ha kono ko selluɗi ɗin woni ɗuuɗa
ɓe wi si on tigi fini bimbi refti o jangi alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Hande kadi ino wodi ko ɓeydete ɗon ko filli immorde e muslim, rawahu muslim. E wawide asbahana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Oɗo rawahu muslim. Asbahana min weeti e jam wa asbahal mulku lillahi weeti kadi laamu Allah ngu walhamdulillah jarama on fo wodani Allah yettorne fo wodani Allah la ilaha illallah ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo tampina mo rewali si wona kanko Allah kanko tul la sharika lahu lahul mulku kanko wodani laamu wa lahul hamdu kanko wodani yettore wa huwa ala kulli shay'in qadir kala hunde mo wawi. Kasi en waɗa ɗi haysen firali ɗi koye on tigi hunjo tun hara kalfe ɗen hino selli jangi on no selli duwawuji ɗin jaɓetake si tawi sellani par ce que ko dewal. E wawi ɓeydude ɗon rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al yawmi Allah miɗo toroma moƴƴere ko woni ngal ñallal wa khayra ma ba'dahu e ko woni ɓaawo maggal caggal maggal wa a'udhu bika min sharri hadha al yawmi miɗo toroma ya dandam bone ngal ñallal wa sharri ma ba'dahu e bone ko woni ɓaawo maggal rabbi a'udhu bika min al kasali toroma ya dandam ngamelo wa su'il kibar e bonde tigitigon mawnitare ma bone mawnintinare ma nayi wo feƴƴutungo rabbi a'udhu bika min toroma ya danda min azabin finnari lette ka nder yite ma min azabin nari lette yite wa azabin fil qabr e lette ka qabru rawahu muslim. Ko ɗo duwaw kadi o ɗo ko muslim filli ko hadis selluɗo asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri hadha al-yawmi wa sharri ma ba'dahu rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibari rabbi a'udhu bika min azabin fin nari wa azabin fil qabr rawahu muslim. Ɗum ɗo tigi tigi on ko arano on ni ɗimmo on ɓe wi ɗimmo an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala kala on wi'uɗo hina yusbihu fewndo weeti wa hina yumsi e fewndo hiiri subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin o wi'i subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere summa ya'ti ahadun yawmal qiyamati goɗɗo aroyi ñande jango ɓe wi summa lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdal mimma ja'a bihi hay goto addoyta moƴƴere hella ka zikir ko tawete ko ɓuri mo illa ahadun qala misla ma qala aw zada alayhi sinara hara ko goɗɗo wowluɗo kañum kadi laabi temedere ma o ɓeydi yani o tawoyte hella ka zikr jeyaɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen. Ɗum ɗo kadi ko hunde welde fi ɓigol tun subhanallahi wa bihamdihi oɗo tun mi'atu marra oɗo kadi ko hadisa tigi tigi on fottaɗo e sellugol muɗum ko muslim. E wi hande kadi jantayeji bimbi ɗin on tigi no wawi fillitade no wawi tigi tigi on wowlude kadi nde wotere kanulaɗo filliti ton on tigi fillito hino ɗo kadi goɗɗo ka ɓe wi bismillahi rahmani rahim ayatal kursi on kala janguɗo ayatal kursi bimbi haray himo woni sécurité haray himo no itta ko garda mo ha kikiɗe lere 12 haray seytane ruɓadotako mo oɗo no tawete kadi ta himo hooli Allah na wulugol tun wasko sama kala sawi bismillahi rahmani rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
وهو العلي العظيم. آية الكرسي مبين عندي كقرآن ساداري بقرة آية تمدي دي جابان دي جوي أتوي مدون نولاد صلى الله عليه وسلم بماكي من قرأها كلا جنغو دو آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظا سيرتا ملايكارو جيبينتي كو أينمو ولا يقربو بطتاكو الشيطان حتى يصبح سيطان و بطتاكو هاويتا ومن قال حين يصبح كلا حال بمبي أجير من الجن حتى يمسي ودندت جناجي بوندي دين فو حقيقي ومن قال حين يمسي أجير منه حتى يصبح هاتيغتيغون هاويتا odo kadi ko selludo ko muttafaqun alayh si ewti don kadi sa jangi ayatul kursi yetta kadi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يتم قراءة سورة الإخلاص والموعظتان 3 مرات لا بتاتي نولاد صلى الله عليه وسلم بماكي من قرأ كلا جنگل قل هو الله أحد والمعوذتين فلق الناس حين يصبح وحين يمسي بمبي كيكي 3 مرات لا بتاتي كفته كل شيء ديونانتي كلا هوند ديونانتي غاردين problem hewtatama ila masha Allah. Odo hadis kadi ko sellulo sa yetti kadi goddo go kadi ton la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marrati aw marratan wahida indal kasali stay ngamelo nangima ya fala julude ya fala jangude kono hila ami sa jangiro no laabe sappo ma nde wotere pet iway لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. نولاد صلى الله عليه وسلم بماكي من قالها كلا بيولون دو 100 مرة لا بتمدر في يوم ينالاند كانت له عدل 10 رقاب مفوتا ورندين دو داد سابو ما يالتين دو كسلا مكوب سابو وكتبت له ويندانت 100 حسنة مؤتمدر ومهيت عنه ومنتن 100 سيئة بندتمدر وكانت له لا تنتم هيرزا دادوغول من الشيطان يومه عند نيلاند يومه ذلك حتى يمسي هاهيرا سولي كيكي ده هاويتا كدي ولنم بي رواه البخاري ومسلم tundo tu sahali lundo labi sapo ma labi temedere mande wotere pet la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lundo tu ay ngamela ran wayno diri goddo kadi no do burdo faydi jogade nafoore buri faydi di janguden do din fop sayyidul istighfar بيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نولاد صلى الله عليه وسلم بماكي من قالها كلا حال دو دواو موغي نمبيا هره مهولي دي هنا يسبيو فيوندو ويتي هنو فيوندو ويتي هره هنده كدي أودو هره كو يافانتيد مي يومي يعني سي أماي فماتا مي يومي أماي اندر لير سابودي دي دخل الجنة وناتا الجنة ومن قالها موغي نمبيا حين يمسي كلا وولو لندو جيمان دي ووتر بيت فمات من ليلته دخل الجنة وماي اندر جيما وناتا الجنة رواه البخاري. كلا كو منترتي بكاتو كون فوب كو دو وني كو هوجون كو دو وني لاندون كو دو وني شيفون mo be ko eto hunjoro ko montirte bakkatu kon fo nulaado ko wi ko do wete sayyidul istighfar
kutorotte yaafugol bakkaatu kon fof ko o ɗo ɓuri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nde wotere pet bimbi ha kikiɗe si a maayi a naata aljanna. Kikiɗe ha bimbi si a maayi a naata aljanna. Ko wiyete a wawata gollude golle sinara a yaltuka diina de. Sa yalti non ka diina a woni kefeero ma woni nafiki ma woni musrik on tigi yalti ka diina o ɗo arayna kanko parce que golle kefeero jaɓetake. Si tawi tun neɗɗo on ko julɗo o yaltali e diina e nder leere sappoɗiɗi sa haalimo sa maayi tun a naata aljanna. O sayyidul istighfar ko non o ɗo wiyete. Sakkitoro mo marɗen on ko faydi fuɗɗornoɗen to asbahana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ko adornoɗen ko kadi woni en e sakkitorde haray ɗiɗo on foppu ko jeyaɗi e fottaɗi e fellitaɗi. Tintini o mo sakkitorɗen ɗo allahumma anta rabbi. Ayatal kursiyu kadi leer sappoɗi ɗi e mari garanti. Nulaɗo may kadi kala janguɗo ayatal kursiyu si o salmini batte julde ko haɗata mo natugol aljanna fof ko mayde. Yon non ɗum ɗo fof haray a rewi Allah seytane woɗɗitotoma kataji ɗin fof woɗɗitoma bakkatuji ma ɗin itte Allah no weltanima ɗum ɗo a salligotako a lorotako longal ko kala ka wawɗa wonde sikka ka kuri ma yiɗa defude sikka ka botiki ma yiɗa yeyde sikka ka hoore laawa yiɗa yawde ka ngesa yiɗa remude an pesatama wowlugol hay fus ɗum ɗo hiɗa ka bureau ma yaka ordinateur ma hayta wowla ɗum ɗo yoni tu ya hunjo e ko waytata wano ɗum ɗo ko waɗi ɗen wata en ɗuɗɗin kadi ha yimɓe ɓe wiyano ɗuuɗi kono haray ɗum ɗo hino wondi nafoore ha ko rewgol Allah ni ko dewal ngal pesata hay fus e maɗa battinta e ma ala yangi sela kadi sodugol jikiri an kay yeɗa wawi rondi jikirolngol temedere ngol wuro a yanga e hoore ma wonu tun hara serali ɗengal ma ngal eno hecciɗe jantagol inde allahu subhanahu wa taala. Sa nangi limugol ɗum a tampay ɗum ɗo fof ya wawi wadde bimbi ya wawi wadde kadi goto pet ƴetta goto pet on ɗon kontina on ɗon ma sansidira wonde waɗa oɗo e oɗo e oɗo wonde sansidira sa heɓi feere kadi e mari tan waɗa fof hunjoɗa fof waɗa fof sa hunjaki fonta deftere nde sa fonti ka hisnul muslim hino nder ton citadelle des musulmans sa ndaari siko français sa tappi yaltay siko arabe sa tappi yaltay kala ko woni yaltay ko woni tunno kala jangowo du'a o jangowo qur'an yo eto janga ha sella de. Si kalfe ɗen sellali a huuɗa e hoore ma si kalfe ɗen sellali ko probléme de mo beyo eto o janga ha o sella ken sa wi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'da وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا نقولي هلا ببص رواه مسلم. كلن دو هراي مرن لين هندي كو أندين تنتون سيدا في هون في جانتقول عند الله سبحانه وتعالى. إسكي كلن تجيرا دين كو أندو تقول الله. Nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ittaqillah haysu ma kunta hulu Allah kala ka wonɗa janto inde jeyɗo ma faabinor Allah probléme ji maɗin ala gaynanowo maɗi leta on wawata gaynande yimɓe ɓen famille ma on wawatama gaynande ko Allah tun wawi gaynande goɗɗo hajuji makko ɗin ko ɗum so wi wa alallahi falyatawakkalil mu'minun ko Allah tun duwaɗa hoolorde fi police no woodi ɗo hayta bandi ara ware fi yamari otowal hayta maya nder ton ko Allah tun wawi dandude goɗɗo ko Allah tun wawi renude goɗɗo e Allah non kadi o renima woosi a respecti sifa ɗum ɗo en sakkitore andintinugol toɓɓere wotere fi jantagol inde Allah
ayeje no wari ka qur'an sa watna lila asikka qur'an o yeddondiri andi Allah wi in kullu nafsin lamma alaiha hafizun ala e wonki sinayiki mari ayno Allah wi wa inna alaykum la hafizuna pelleti do mari gardibe Allah wi iz yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'idun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah wi gila on tigi jibina haray malaika jono sengo nyamo no sengo nan e suratul ra'd ma ibrahim Allah wi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah neddo no mari gardi yembe yeso e baawo ko aynata mo immorde seytanuji e probléme ji yam non landoɗa warma question fi holno non joni Allah wi ɓeɗo fo yimɓe ɓen no mari gardi yen mari gardiɓe dow yen mari gardiɓe nano e ñaamo yeeso e ɓaawo ko satti fo ye mari gardiɓe ko ɓuri sappo ma noga yo gardi malaika no garduma bimbe kikene jemma e ñalorma ɓurman yakkalawkum billayl kombo dandata on jemma aynata on ko Allah Allah kadi manti ɓe gardiɓe de o wi ko ghiladun shidadun la ya'asuna Allah ma amara ɓe hino kelɗi hino janɗi ko Allah wiɓe konko ɗum ko gardugol ma addiɓe ayi ɗo sa jangi ayatal kursi malaikaro aray kadi renforce ɓe ɗo ko aynama ha kikide jonon landoɗa hoorema question pourquoi joni non ɓe yimɓe ɓen no feetude jinnajire no bantade yimɓe ɓen ɓe heɓude yiɓe feggade ɓe wadde piyo pourquoi ɗum ɗo waɗani ko sécurité ɓe Allah ɓen woni wawata ka ko honno Allah wi e suratu zukhruf ko kanko gayniti ɗum ɗo fo Allah wi wa man ya'thu an dhikri rrahmani nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah wi menen gardiɓe amen ɓen ko si a jantade inde Allah ɓe garde sa jantata ko inde Allah ɓe accita ɓe pottoto jinnara bantoma ha ka yeɗa ayey woɓɓe tigi tigon no nodda jinna haɗi banto ɗum ɓe feeta ton ma goɗɗo no yaare men ko hen ɗo fotti o feeta Allah wi wa man ya'su kala saliɗo an dhikri rrahmani jantagol inde Allah nuqayyidu lahu shaytana yani min jokkinaymo seytane malaikaji ɗin pottoto o ukkodira e seytane par ce que hande ka haray ko bandi woni e ukkodirde o foolu ndu o fa huwa lahu qarina Allah wi waɗin sa min waɗa e seytaneru ndu ɓay kanko o jandata ko inde Allah ko so tawi o jandoto inde Allah kanko e malaikaji ɗin haray ko qarine haray ɓe wondi ɓe serdata so jandata ko inde Allah malaikaji ɗin potto seytaneru ndu ara ɓe kolodira ɓe jogodira ɗon hande kay ɓe serdata hande kay ko woni haaji makko ko yimugol ama e yennugol yimɓe e wirdagol nodda jinna ha o wawa layif haysi ko o risarujo ta ko layifujo ta ko ɗayɗo ko yoɓugol sécurité ma on ko ɗum wonɗen e haalude ɗo ko fi sécurité ma on dewal ma ngal wata bonu ta haqqille maɗen bonu fiya wuuru no moƴƴiri malaikaji ɗin ko ɗum ɗo Allah wi naya janngu tun e Allah wi no iɗon mari aynoɓe o iɗon mari aynoɓe kono an kadi sa ƴetti ɗo police ma militaire ma gendarme yo ayna lewru maayi sa yoɓali ɓe goɗɗo ko yoɓayɓe noon si ɓe yoɓetake honno ɓe huwata ɗon ɓe accitete tum joni noon Allah kadi o wi malaikaji ɗin a jan ko kanko woni e addude ɓe yoɓe ayne joni noon so tawi a welda e Allah Allah wi mi accitete ɓe bottoto ɗum hay si hiɓe ɗon kono hayta jinnara bantoma yiltidire ha ila masha Allah aray musidɓe julɓe hiɗen toro yo Allah newnan en o suusina en o waawina en o woowina en jantagol inde makko e o danda en kadi probléme ji ko yiiloto aduna e lahira jemma e ñalarma bimbe kikiɗe haray tigi tigi on yewtere men nden ko juste wonno ko fi askar jantagol inde Allah fi heɓugol hoggo ka aduna ɗo e ka lahira ɗo e moƴƴere aduna e lahira yo Allah newnan en o tawna en e ɓen azzakirin jantotoɓe wa zakirate e jantotoɓe rewɓe o waɗo en fi jannatil firdausil a'la haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko musidɗo mon on kadina Muhammad Yasin Diallo wonɗo Gabon on laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal